Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay iba sa Levitico, Kapitulo 24, versikulo 19. Nudangran ti maysa a tao ti pada na a tao, lakaman na matlaeng tikas iti inaramid na. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno candy. Imang, ayan jay Diyos nga ipapaalakkan ka. Pasensya kayong senyorita. Inlapas ko pa'y namin ti ipapaaramid ni madam. Umasidag ka man dito eh. Apay ka di, senyorita. Apay nga ngagtungpa kayo, senyorita. Kayat mo, taulitak pa'y iti bangir at pingping mo? Agunay kan! Ti Diyos nga ipapaalak! Uwan, senyorita. Mapanakon. Kasano dahi tuyad, Simon? Talaga amalugin ti negosyo tayo. Anya ti aramidan ta. Padasak man ang ti umasidet kadag iti amigo. Barang at damayat ngagpautang. Amudan amaluglog iti kumpanya tayo. Saan dalakit di akaya ti agpautang? Kas kumakan ni Peter. Amo nga da kwartana, ngam talaga asaan na akaya ti agpautang. Nuawan ti mayat ngagpautang. Ti panangisal data iti bangko iti balay tayo ti maudi nga opsyon ta. Ngam kasanon numalugil at ti kumpanya. Awanan ti sapalya pagpilyan karmi. Diyak mo't ipalubos amang rehiplatan ti kumpanya tayo. Patsyek ka makabangon pa'y. Mulakit di taad na kwarta mausar. Mama, kasapulak ti kwarta. Mano ka di, iha? 10,000, mama. Pangusar Adala kayat ko agatangan. Amuyumot kanya kon. Diyak kayat ti paudi ija pagadanan. Adang min kursunadak agatangan na bag. Iha, mabalin ka di nga inton bigatan nga itid ko ti kwarta. Awan pa'y nga min cash ko ita. Okay, mama. Panagkunak. Nasken nga ibagamon ka ni Julia ti sasaadan tayo ita. Tapno mabawasan ti panaggasgastos na. Saan, Simon? Sigurado nga agliday. Kat amang ano saan na nga ituloy ti panagadan na. Una, ngambitan kabailan nga ipaay dagiti kasapulan na. No kasapulan nga isaldamon iti bangko ti balay. Tapno makabangon ti kumpanya, aramidem on. Diyak kayat nga agriga ti anak ta. Nairwam iti narangay a panagbiag. Marigatan lakit di nga agadjust. Wala, inton bigat. Aramidet, ti kayat mo mapasamak. Ngamsakbay na. Padasag akasarita ni Peter akabsat mo. Barang malukoy ko apautangan na ta. Sige, Simon. Aramidem amin apabuspusan. Pangasim, Peter. Pautangan na kami kuman. Bayadak matla dagos apaman ang makabangon ti kumpanya. Pasensya kan, ngam awan maipautang ko ka. Isu ano sakti si ka. Sakbay ang mailumlum kayo iti utang. Irekap mon ti kumpanyayo. Saan, Peter? Ado tirigat ko iti dayja kumpanya. Diyak kaya't abasta agsaralatan. Ngam adon ti utang iyo. No kasapulan nga isaldak ti balay mi. Aramidat. Anya, amom ka diti sasawam? Kasano, no agtultuloy ti panakalugi ti negosyo yo? Diyak amot ti sawak. Titamat siguro nga agsara ti kumpanya. Kat agabang kaminton. Anya, Talaga nga awan amom akatulong. Ipungot ka man na ngan. Ay! Anay ko, senyorita! Di ipungot ni buko! Masaksakitan na! Itay pa'y lang apinaplantsak kan ka ti uniform ko. Ngam aging gaitan. Saan mo ba'y anaplantya? Imo na ngamin ngayon na si kasok ni Sir. Tanasap-sap api manaw. Saan ka nagrason?
Talaga abayo na bad kang agunggunay. Awan ni Sir Bim ang masusweldoan. Senyorita, pasensya kayo. Santo na maulit. Ipatan niyo ko man tibok ko. Nagsakita. Anya, paspaspasamak dito. Iha, ibatam tibuok ni Imang. Bayo na bad nga minday tulong, mama? Mala daw ako iti pagadalan. Ngam di na pala na plancha ti uniform ko. Adu nga mintim, paaramid ko itay kan ko, ana. Imang, mapanmun iplantya ti uniform ni Julia. Wan, madam. Imang, pasensya ka lang man iti anak ko, ha? Saan ka amadanagan, tabi nagbaga ako? Nauyong kanyak ti anak yo, madam. Agpaiso anaanos kayo kiniser kanya. Ngam di akon maanusan ni Senyorita Julia. Iso akayat kun tagpakada. Agawid akon igi probinsyami. Oray narigat ti panagbiag may gay. Ngam awan mang kabkabil kanya. Pangaasim, saan ka kumapay a pumanawa? Saan ka amadanagan? Kasaritak manan ni Julia. Ibagam lang kanyak no kabilan na kamanan, ha? Sige nga rod, madam. Sa anak pa'y nga gawid. Ipagpagapok kada kayo kini sir. Agyaman na, Imang. Ado nga min, di problema mi itakan ni sir mo. Mabor-ibora na klaunay. Iso adyak kayat nga ikiddan mo, ti pumanaw. Julia, mabalin ka tingag sa arita ta. Anya ti pagsaritaan ta, mama? Agpakpakada ni Imang nga agawid. Gapo iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Di namat ngamin ang mutyar aramiden na, mama. Iso akas jay, makabil ko. Bayan yun a pumanaw. Mangbirok kayon iti kasukat na. Saan analaka ti agsapol iti katulong, iha? Ni Imang ti kayat ko, gaputa na bayagan kada tayo. Amukon ti ugali na. Ang mga numakaala tayo pa'y kiti ti agtatakaw ababaunan. Kasano tayo nga rudan no pumanawan ni Imang? Nakisarita akan kwa na ano mabalin, saan pa'y apumanaw. Kat kinunana saan apumanaw, no sardengam akabilan. Ambisyosa akatulong? Iha, ano sa mo ni Imang? Nariga ti agbirok iti katulong ita. Sige, mama. Ngamjak maikari asaan ko ang makabil. Nang runa, no adda iparamid ko addi na maaramid adagos. Bay ama, kasaritak ni Imang nga unaan na amin akasapulaw. Pumanaw kami kaniser mo, Imang. Ada si kasunmi. Tung palamlatan, nagiti amin nga ibilin ni Julia kan ka. No ada ibilin na kan ka, unaam nga aramidan. Wan, madam. Sa dino ka di ti papanan nyo. Mabayag kayo kade. Imang, ada ibagakan ka. Ngam awan sa bali apang ibagbagaam, ha? Ada pa nagdalag ko kan ka. Uray ka ni Julia. Saan mo nga ibagbaga? Wan, madam. Anyang aminday ta. Maluglog iti kumpanya. Nakasalda pa yan ti balay mi iti bangko. Kat no saan lata ang makabangon ti kumpanya. Sigurado nga agabang kami to iti pagnaudan mi. Kat no kasya ti mapasamag, mabalin mo tumat ang ti agawid. Kasta ka di, madam. Ala, idaw-dawat ko ang makabangon ko mati kumpanyayo, madam. Agyaman ak Imang. Alang arod, agpatuloy kamin kaniser mo. Hoy, babaunan. Agdalos ka iti kwarto. Wan, senyorita. Ita ka din. Wan! Di mo gamdan tagtakaw ka iti gamit ko. Adda aklaeng iti salas. Wan, senyorita. Pagbalinan pa'y ngagtatakaw. Kat manipod simra kadakwada.
Awan pa'y mo't tinaktakaw ko. Ay, rugya kong dagdalos. Ang mga nukaungot naktumanin, numaway bayagak. Ay! Ay, ala! Nasagit ko ti bangbanglo ni senyorita. Nabuungan. Ay, Ano dyan tininag mo, ha? sorry senyorita. Jack Ingagara. Nasagit ko ti bangbanglo yun. Tingin na nabangbanglo. Awanan ka iti ba nakatulong? Awan pa'y nasaya at ngaramid mo. Ay! Anay ko, senyorita! Uston! Pakawanendak ko man. Didak ipungon. Sang kumat na yung gagara. Agyaman ka. Tagdaw mawawag iti cellphone ko. Hello? When? Siyak nga rin ti anak da? Anya? Saan? Saan na ba't na dayta? Oh my God. Kadwaan na kama pa ni di ospital. Apay ka di, senyorita. Nadisgrasya ka no da mama kan papa. Anya, kat kumusta ngay ka no ti kasasada? Delikado ka no ti kasasada. Anya, Diyak kaya tamapukaw ko dagiti dadakkel ko. Anya lang, ti mapasamak kanya. ay katagkararag ka, senyorita. Sige, imang, mapanta ni sa ospital. Mama, Papa, kasanuog pa'y itan. Paya pinanawan dakmat. Julia, amo kasan mo pa nga mo. Amaluglog ti kumpanyayo. Anya, awan na dakdakamat na kanya kakasta, Uncle. Uray to'y balayo. Nakasalday ti bangko. Kat dakkel, ti utang dagiti dadakkel mo. Anya, kasanuak paitan, Uncle. Anya ti Aramida. Siyak langan tinabat-bati akab sa tinam. Isu nga umay kaagyan ije balay. Ang pasensyakan. Tasaan kang agbiag akas iti sigod a panagbiag mo. Anya ti kayat yung asawan, Uncle. Tangay awan ti imbati dagiti dadakkel mo asa ni Kwada. Tudi kat puro utang. Siyak ti mang bayad. Hangam, agtrabaho ka kada kami. Anya, No saan mo kayat? Makamu ka nga ron kadagiti utang dagiti dadakkel mo. Iti saan na mabayag. Umay ti tagabangko. Kat papanawan da ka dito'y balayo. Mama, Papa, nakakaasi akmat gaya man. Apay pinanawandag. Kasano pa yung tibiyag ko itan. Imang, Jack impagarup anay lumlum gayam da mamakan papa iti utang. Pati ti balay, nakasalda iti bangko. Kinapudno na. Imbaga kanyak ni Madam Dagita. Sakbay ama disgrasya da, senyorita. Yung pinagkarinak, nga awan sa bali apang ibagaak. Awanan sa bali a pagkamangak. Kunan ni Uncle nga iso timang bayad kadag iti utang ti dadakkel ko. Nga agtrabaho ak kadakwada. Anya, Awanan sa bali a pagpilyak, imang. Iso dalang matiam-am mo kakabagyan mi. senyorita, padasam man nga ibaga kinangkel mo. No kaya't dakmat nga alaon nga agtrabaho kadakwada. Sige, imang. Padasak nga ibaga. No jak la ipagpagapo kada ma'am cancer.
Panawak ko man ni Julia. Ngam, apay asumkan ti asik kan ko na. Kaya't ko makita ti sitwasyon na idibalay ni uncle na. Iso ana saysayaan, nudwa kami amapan. Sapay ko tao manugot ni uncle na. Itatawanan da papakan mamam. Sumurot kan kanya ka balay. Uncle, mabalin ka ding umay kanuman at trabaho iti balay yun ni Imang? Apay, awan pag nardan na. Kasapulan na kanu ngamin ti trabaho, Uncle. Sige, duha kayo nga ron nga agtrabaho iti balay ko. Ngem, jak kayat nga agsarot-sarot kayo. Tatno saan asayan ti pasweldo. Wan, Uncle, katagyaman tay manugot kayo. Nagdakkel gayam ti balay ni uncle mo, Julia. Wan, Imang, nabakbak nang dangadayo ang dapapakan, Mama. Naglawat ti dalusan ta. Hoy! Saan kayong agmatlidir dita? Buhin nyo ti trabaho mo! Tado pa ti trabaho nga, ururay kada kayo! Ay, un senyorito! Unay nyo ti agdalos. Gaputan na bayagin nga awan ti nagdaldalos dito ay. One senyorito! Nagsakit ang tisikat ko. Nabambanog ako. Ngam saan mat amabalin ti aginana. Sapay nagungat-mat ni Mark akasinsin ko. Pasaray kabilin nakpay. Agrigrigat akon. Tawan matanda mamakan papa. Julia, Yep. isardeng mo pa ilang ti agmap. Iplan champay ti coat ko. Wan insan. Darasem! Diyan kaya ti agbayag-bayag. Tagdardarasak. Wan insan. Inan-anom ti coat ko, ha? Awan na mo matrabaho. Kat nagdakkel ti binayadan ni Papa nga utang dagiti dadakkel mo. Kasano ka makabayad, ha? No tila agdadael ti paglaingam. Insan, pangasim. Isardang mo kumantipan ng kabkabil mo kanyag. Pasensya kan, ta sa anak asanang itikas to yung trabaho. Pues, mairuam ka itan. Gaputatong palbiag kan nga agbayad iti utang yo. Sus! Uray lalimitem ti ropam asinipat ti kasinsin mo. Kanayon nakamat ka nakabilang. Itala amiris ko, dagit inararamit ko kan ka, Imang. Pakawanan nagkuma, iti kinaranggas ko, hindi kan ka. Ay na, napakawan kan, Julia. Saanon aday tati panunutan? Sursurwom amin at trabaho. Tapno saan ka akanayon amaungtan. Wenno makabil. Imbag kanyak ang. Tanairwamak iti trabaho. Iso asa anak amaungungtan. Agnanayon ka din nakasto iti kasasaad ko, Imang. Kabilin daklatan, no adda pagbiddotak. Di ka madanagan. Saan ka mo't abay-bayan? Nukas pangarigan ta kayat mo ti sumurot kanyak ijay probinsya mi. Isurot ka ijay. Ang ano sama, tagtalon ti pagbiyagan mi ijay. Awan ti naimas at taraon. Ngam at least, awan mang kabkabil kun ka ijay. No dakas ti ugalim, agbanag ka adakas. Isoan na saysaya at latta apilyan ti kinasayaat, tapno mailiklik ka iti pagdaksan. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo, dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.